igama lami ngingubonga Banjana. Namhlanje ilanga lami lokushada. Nangisengishadile nge-3 zikaMay. Namhlanje nje sijasiba sensama vows. Ngihlanganiswa kunye noPhumlani Qoshwana. Ngiyajabula kakhulu uNkulunkulu ude walenza lelanga laphumelela. Sibonga abazali bethu, sibonga family, ngibonga abazalwane, ngibonga my colleagues, my friends, abefundisi bonke, all the people abasisizile ngale nkonzo lena nangimnikela ngomthandazo yabo. It'll all fall in line if we take it one heartbeat at a time. One heartbeat. Take it easy. Ooh. I want to be.
Sanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. Ngiyanibonisa. Igama likaYesu. Amen. Hayi ke manje ke siyaqhubeka kancane. Siyaqhubeka siya phambili. Amen. Siyabonga nje kakhulu sesikhona sila sesihlangene sizophetha lo msebenzi noma sizoqhuba lo msebenzi ngokuya ngokohlelo labantwana bakaNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi singahlala phansi. Isibongo uNkosi ngumntwana kaNkulunkulu okanye nani la kulelizwe. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngaphandle kokuchitha isikhathi sizothatha umhlabelelo ozosenza ukuba sonke siphakame, and then bese sicela umfundisi wethu uBaba Ramabuwa. Baba Ramabuwa ukhona? Baba Ramabuwa ukhona? Ukhona? Hayi ngicela nimthinteke kakhulu sisahlabelela ke bazalwane. Amen. Sisahlabelela ke and then asondela beseduze uyena ozosivulela lenkonzo ngomthandazo. Amen.
Siyabonga bazalwane, siyaxolisa kakhulu umfundisi bese ngaphandle. Amen. Nangi sewukhona sewuseduze. Sicela ukuthi sibuyise ingqondo zethu zisondele kuNkulunkulu, and then nceke kaNkulunkulu bese kube ngiyona ezosondeza kuNkulunkulu ukuzivulela lo msebenzi ngegama lenkosi. Amen. Egameni elihle, egameni likaJesu. Baba, alikho elinye igama, igama likaJesu. Baba, ilona elisize endleleni. Baba, siyabonga. Baba, sesikhona kule ndawo nabantwana bakho abasendleleni. Nkulunkulu wethu, sicela wena Nkosi yami, balondoloze baze basifike kule ndawo, basizwa ngwendleleni ngegama elimangalisayo. Nkulunkulu nangumsebenzi, siyakumema kulo msebenzi. Sithi ngegama lenamandla, Nkulunkulu imimoya nesitha Baba nakonke okubi akunamalungelo, akunamandla kwesikule nkonzo. Baba, siphathele yona, sisize Nkosi yami, ngoba usazi ukuthi thina Baba siyahluleka, kodwa Nkosi sithembele kuwe njengoba wena ngumqalisi Baba nomphelelisi Nkosi wokholwa kwethu. Baba, siphathele inkonzo, ibusise egameni elihle, wonke umsebenzi uphathwe nguwe, uqhutshwe nguwe, Nkosi kube intokozo evele ekhaya ezulwini. Yelihle igama likaJesu, igama lokuphila, in Jesus name, amen and amen. 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 Ayike bazalwane, ngicela sikhululeke. Ke kopa hore re lokolohe baina. Nangithi bazalwane, Ha ke re baina, ngisho ukuthi bafowethu. ke re bana beso. Amen. Amen. Omunye angaze aqhubeka athi hayi mina ngisumzalwane. O mong ka utlwa pelo e bohloko a re nna ke moina nna. Ngisho ukuthi mfowethu. Ke tjho hore ngwaneso, Noma uyangazi noma ungazi noma ngiyakwazi noma ngikwazi. la e ka be wa ntseba hore a ke o tsebe Ngisho mara ukuthi khululeka. ke re lokoloha. Noma sihlabelela sikhululeke. La re bina re Kuko lokolohe. konke sikwenzayo sikhululeke. Dinthong tsohle tse re di etsang re lokolohe. Manje ke mina angisiye ubaba uManjia. Nna ya ke se yena Mr. Manjia. Amen. Amen. Ngingubaba uNkosi. Ke ntate Nkosi. Ngezizathu ethize zokuthi ubambezelekile ubaba uManjia. Ka mabaka a itseng o tshwarelehile ntate Manjia. Kube sekucelwa mina ke Nkosi ukuba ngimreplace ngenxa yesikhathi. Ba kopa nna ntate Nkosi hore ke tlo mo replace ka baka la nako. Mina ke ngibizelwe ukuba udriver kuphela. Nna ke bitseditse ho ba driver fela. Ngidriver kuphela mina. Ke driver fela. Manje ke ngiya kule item yomhlabelelo. Ke ya mane iteming ya ubina. Ngicabanga ukuthi iSweet Voices ready. Ke nana hore Sweet Voices se le ready. Sweet Voices in corner. Sweet Voices le teng. Eba. Sweet Voices. Sweet Voices Ikona. le teng. Sweet Voices ayikho. Sweet Voices ha iyo. Amen. Amen. Ake sihlabeleleni ke futhi bazalwane. Ake re bineng hape baina. uNkulunkulu womusa asibusise. Modimo a re hlonolofatse. Ningandluli kalula. Ke se ke ka feta easy moon.
zami zingihambela kahle. hayi ntho tsa ka di ntsamela hantle Ngibona ngathi isikhathi sami sizohamba ngalendlela engiyicabangayo. ke nahana hore nako ya ka e tla tsamaya ka tsela e ke e nahanang. I-Sweet Voices ayibonakali. Sweet Voices ha e bonahale. Sengiqonda ke emsebenzini ke kaBaba uMtshali. Baba uMtshali ukhona? Ke ya mosebetsing wa ntate Mtshali. Ntate Mtshali o teng? Mfundisi Mtshali Moruti Mtshali ukhona. Siyambonga uNkulunkulu. re ya moleboha Modimo. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ntle le ho senya nako siya kuma vows manje. re ya ho di-vows jwale. Amen. Amen. Umuntu nomuntu nomsebenzi wakhe uNkulunkulu ambizele wona. Motho le motho o na le mosebetsi wa hae o Modimo a mmitseditseng Ukuze ona. isikhathi sami silondeke futhi sigcineke. Hore nako ya ka e tle e bolekehe Sisahlabelela ke thina re sa bina rona. umhlabelelo ozophakamisa ubaba uMtshali, Pina e tla emisa ntate Mtshali. umfundisi wethu uMtshali Moruti wa rona Mtshali uzobe sephakama azophetha umsebenzi wakhe noma inkonzo yakhe. o tla phahama tlo etsa tshebeletso ya hae. Sihlabeleleni ke ubaba uMtshali asondele. Re bine he ntate Mtshali atamele. Angithathele lithuba Ha ke nke nako e ngibingelela bo pastor bethu nabafundisi abakhona ke dumedise bo pastor ba rona le baruti ba teng. ibandla lonke egameni lenkosi yami ngoKristu Jesu. Phutheo kaofela ka lebitso le letle la morena rona Jesu Kristu. Ngibingeleleke nemindeni yomibili esize ngayo. Ke dumedise le family tse pedi tse re tlileng ka tsona. Umndeni wakaqhushwayo nomndeni wakambanjana. Family ya Qushwana le family ya Mbanjwana. Ome ngaphambi kwenu ke o baba uMtshali. Oeminkapela lona ke ntate Mtshali. Ngiyacabanga ngokusizwa uNkulunkulu wethu sizozwana. Ke anahana hore ka o thusa ke Modimo wa rona re tla utlwana. Ngaphenduka ke ngasindiswa ngiseseyinsizwa. Kile ka fetwa he ka phuluswa ke sa le mhlankana. Ngaphila ke noJesu khona kuleli bandla lika Jesu lona leli. Ka phila le morena Jesu mo phutheong yona ya morena Jesu. Ngibonga uNkulunkulu ke ngashada khona la ebandleni. Ke leboha Modimo he kile ka nyala hona mo phutheong. Ngishadiswa ke uNkulunkulu. Ke nyadiswa ke Modimo. Ngamanye amazwi unkosikazi ngamthola nginikwa uNkulunkulu. Mfumadi he ka mantswe a mang ke rata ho lebella hore kile ka mothola ke thuswa ke Modimo. Angizukuthatha ke isikhathi eside nkeke ka nka nako e telele.
ngizokwenza ke inkonzo la ye marriage vows. Mona ke tlo etsa tshebeletso ya marriage vows. Siyambonga ke uNkulunkulu. Re a mo leboha Modimo. Angiqale ke la ngithi Ha ke qale mo ke re sihlangene la ngomshado. re kopane mo ka lenyalo. Lo mshado akusiwona owethu as audience. Lenyalo le ha se la rona jwalo ka ba dutsi mo. Kodwa lo mshado okaNkulunkulu. Lenyalo le ke la Modimo. Lo mshado akusiwona futhi walaba abazohlangana la. Lenyalo le hape ha se la baba babedi ba tlo kopantshwa mo. Lo mshado okaNkulunkulu. Lenyalo ke la Modimo. Uma besingakhona uku-understanda ukuthi umshado umuntu akanawo, Ha ne re ka kgona ho utlwisisa hore motho hana lenyalo, umuntu angeke awenze umshado, motho a ke ba etsa lenyalo. ngoba umshado ukuhlanganiswa kwabantu ababili. Hobane lenyalo ke ho kopantsha ha batho ba babedi. Abantu ababili abahlanganiswa abazali babo. Batho ba babedi ha ba kopantshwe ke batswadi ba bona. Besikwenza kumasiko ethu. Re ne re etsa mane masikong a rona. Uthole ukuthi umama noma ubaba uganisa umntwana, amganise ngenkani ayohlala lapho lo mntwana noma leyo ntombazane noma leyo nsizwa ihlale nalo makoti. Amunyadise ka nkane hore a mo phushetse hore a yo dula mo la ekaba mhlomong ke moshimane. Uthole ukuthi bazohlala labantu abazange baze bathandane. Ufumana hore batho ba ba tlo dula ba le babedi a ba ka ba ratana. Baphile under stress iminyaka baze bathola abantwana. Ba phile ka tlasa kgatello ya stress ba be ba thole le bana. And abantu abangashadiswanga uNkulunkulu basheshe bafe. Batho ba sa nyadiswang ke Modimo ba phakisa bashwe. Babulawa yinkinga ezisemshadweni. Babulawa ke mathata ao a leng lenyalong. Abakhona ukuzisolva. Ha ba kgone ho itukisetsa tsona. Okwenza lokho ukuthi abana ma roles ngamunye. Ba etsa kubane bona ha bana di roles e mong ke le e mong. Manje ke sihlangene la Jwale re kopane mo. okokuqala ngomshado. Sa pele ka lenyalo. Umshado lo it's God's institution. Lenyalo le ke ntho e beiweng ke Modimo. Umshado Lenyalo yinto eyenziwe uNkulunkulu. ke ntho e entsweng ke Ikhandwe Modimo. uNkulunkulu. E entswe ke Modimo. Uzenzele yena. O iketseditse yona. Angeke ngize ngichaze ngiye lapha nalapha ya. Nkebe ka bua ka ya kwa le kwa. Incwadi kaGenesis chapter 18 chapter 2 verse 18 wehle nayo. Buka ya Genesis chapter 18 verse 2 uthewe leyo. Uzozwa ukuthi nguNkulunkulu owathe akusi right ukuthi indoda ihlale yodwa. Utlothola Modimo ke yena itseng ha se right hore monna a dula le mong. Iyahlupha indoda mayihlezi yodwa. Monna wa sokodisa a dutsa le mong. Ihlushwa yile nto kuthiwa yi-loneliness. Ihlutswa ke ntho ya ho dula a le mong. Iyahlupheka indoda umzwangedwa. Wa hluphe monna ha dutsa le mong. Iyaphila ke indoda yathola umngani. Ya waphila motho wa monna a fumane mokgotsi. Wathola umsizi. A fumana mothusi. Angisho itheri mina. A ke tjho tjheri mina. Ngisho umsizi. Ke tjho mothusi. Iphila isikhathi eside indoda yathola umsizi, a helper. Iphila nako e telele motho wa ntate ha fumane mothusi. Ithani amen. E reng amen. Umshado ke awakhiwa ngenye into, wakhiwa uNkulunkulu. Lenyalo le awi ka tsela e nngwe, le awa ke Modimo. Njengoba ngila nami angizange ngizokwakha umshado. Le nna jwalo ka ke le mo ha ke a tla ho aha lenyalo. Ake ngize ngiwakhe. Nkebe ka le aha ne. Okwesibili umshado. Sa bobedi lenyalo. It's God's order Ke order of ya headship. ke order ya Modimo. Emshadweni kwangaba khona lento kuthiwa it's headship and submission. Lenyalo ha o ka bana le seo, Angeke uphile. o kebe wa phila. Angeke ube nomphefemulo.
uke baba na le moya loyo mshado uma lenyalo leo haiba ungenanhloko enguNkulunkulu isinahloya ule mudimu ngisho mina indoda nayo isubmit kuNkulunkulu umnikazi womshado kitshori lena ntate ayineheletse umunga lenyalo bobabili basubmithe kuNkulunkulu ngokwesaba bale babedi bayinele umudimo ka utshaba kunabanye abantu abayeqayo kunale bathu abambahlula level ena bese bayahlupheka ukuthi bahlupheke hore naloyo athi submitha kimi omngari ikenye hunna indoda mina ke munnana nalo athi submitha kimi lena yare kena hunna nami nginama-rights lena kena le ditukelo mara izwi likaNkulunkulu mari lentswela modimo upawulo uthe moapostola paulo uri submit to one another ikenye ho e mong in the fear of the Lord. ka o tshaba modimo Oh, there is subject there. hona le thuto mono Uma ngisubmitha unkosikazi wami ha ke ikatametsa ho mfumadi wa ka ngisubmitha ngokwesaba novalo ke ikatametsa ke tshaba le ka letswalo ngisubmitha kuNkulunkulu ikenya ho modimo naye kanjalo futhi yena ha jwalo lo mshado lo ngeke uphile uma ungenanhloko. lenyalo le le kebela phela ha o sena hloho Uverse 23 wakhona uthi verse 23 ya teng e re women motho wa mme submit to your husband. ikokobetse ho monna wa hao Umshado ke it's God's direction in marriage. lenyalo ke tsela ya modimo Relationship setswalle akumane nje kuhlalwe nje ha o mane ho dulwe ke hayibo kunalento kuthiwa ubudlelwana ho na le ntho ya ho kopanela kuyakhandwa ubudlelwana buyatsuwa ho kopanela kuyasetshenzela ubudlelwana buyasebeletsa ho kopanela ngeke ubusebenzele ngokukwata ukebe wa busebeletsa ka ho kwata ngeke ubusebenzele ngokuduba ukebe wa busebeletsa ka ho duba kuri ka mantswe a mang ka ho kwata ngeke usebenzele ngokudelela ukube usebeletsa ka ho tella lenyalo nokubonga wadelela nje kulo mshado nokubonga watella lenyalo le udelela uNkulunkulu utella modimo and umshado wakho ngeke ulaste lenyalo lao le kebela la lasta ithani amen amen abadelele emshadweni wabo batella lenyalo la bona badelela amakhosikazi abo batella bafumadi ba bona ngoba amubi hobane le mobi ngoba angena qualification kungumuntu nje la sina ditukelo le motho tje wamdelela unkosikazi wakhe wamtella mfumadi wa hao baphi namhlanje bakae ka shekule akudelelwe emshadweni awutellwe lenyalo unenhloko hona le hloho umshado ke ufulfilla lento kuthiwa it's a civil law lenyalo le tlatsa ntho eo thuwang it's a civil law umthetho wala phasi la molao wa mo lefatsheng awuvumi ukuthi indoda ihambe idopha nje abantu besifazane ha o dumele hore monna a tsamaya topa batho ba sesadi akunandoda evume ukuthi ihambe nje yona iqonywa ha o na tokelo ya hore ho bane le ntate a tsamayang ntse a freya ihambe ilale nje nabantu besifazane ngathi isilwane e tsamaya fela e ka re ke phoofolo noma ngabe ungumZulu wakini or uNdebele leli phasa likuvumeli la o ka ba umZulu kapa uNdebele lefatshe le ha le o dumelle umshado uyahlonishwa lenyalo le ya hlontshwa one man one wife monna le mong mosadi a le mong ithani amen ninamadoda enabafazi ababili e reng amen lona le na le basadi ba babedi awathi amen amadoda ajolayo abare amen banna ba ratanang hayi khuluma kahle awathi amen amadoda ajolayo abare amen banna ba jolang awathi amen amadoda ashadile abare amen banna ba nyetseng wo
abomama abashadile abake bathi haleluya. Bomme ba nyetseng a ba re haleluya. Ngikhuluma ngabomama abakwi-institution yakanku abakwi-kingdom abake bathi haleluya. Bomme ba leng kingdom ya Modimo ba re amen. Manje-ke emshadweni Jwale he lenyalong akusiwo umshado abantu bangakavumelani. asilinyalo batho ba so dumelane. Ithani ameni. Iring amen. Uma bakudopha bakuthola ngeKentucky. Ha ba o topa ba o thola ka lebox la Kentucky. Uma bakudopha ngepost, i-promotional post, wagcina ulele naye wathi ngcono ngiyohlala naye uyayihluphekela. Ha ba o topa ba o fa mosebetsi o re ha e re ko dula le ena hobane wa itlhophela. Ithani ameni. Iring amen. Hey, buyela muva. Khutlele morao. Niyohlala naye umtshela ukuthi ngiyacela please ngicela ufunge. O re ke a o kopa ke kopa hore o funge. Uikane. Ufunge ukuthi uyangithatha namhlanje. Uikane Namhlanje unkosikazi wakho. hore ka sheko ukuthi mosadi wa hao. Kunabantu abangasiwa amakhosikazi kube namhlanje. Ho na le ba o seng bafumahadi ho fihlela jwale. Ke cherry. Banabantwana abawu-4 uhlala ne-10 sebaze bangama-pensioners. O na le bana ba bane o dula le cherry ebile ke di-pensioners. Ake nithi ameni nenishadile. Amen lona ba nyetseng. Ye kumnandi ukushada. Ho monate ho nyala. Ushadiswe uNkulunkulu. O nyadiswe ke Modimo. Ngomshado ke Ka lenyalo he kunezinto uNkulunkulu azisolvayo. ho na le dintho tse Modimo a di lokisang. Ngicela sonke andukuba sizohamba la. Ke kopa kaofela pele o ba re tsamaye mo. Ngicela u-understande. Ke kopa o utlwisise. Uma ushada ngendlela kaNkulunkulu Ha o nyala ka tsela ya Modimo usiza uNkulunkulu, o thusa Modimo. usebenzisana noNkulunkulu. Sebedisana le Modimo. Ithani amen. Amen. Mara wawuntshontsha umshado, Empa wa utswa lenyalo uchitha umbuso kaNkulunkulu, o senya mmuso wa Modimo. uyamthuka uNkulunkulu. O rwaka Modimo. Number 1, Sa pele uma ufunda uGenesis chapter 2 verse 18, ha o bala Genesis chapter 2:18 uNkulunkulu wayasolva inkinga engakhona nokusolvwa ngama-medical doctors, engasolvwa nangama-psychiatrists, engasolvwa nayinyanga nezangoma. Loneliness. Modimo o na lokisa ntho eo e kekeng ya lokiswa ke di-doctor ka baka la o dula o le mong. Yaba lone indoda A ba mong monna ipheme ugwayi ingazange upheme, o tsuba kwaya zanga a itsube. iphuza utshwala ingazange izuphuze, O nwa jwala a sake a o. ayinamngane ayiganwanga. Hana mokgotsi ka baka la hore ha nyala. Number 2, Sa bobedi uNkulunkulu Modimo wayasolva inkinga yobufebe la emhlabeni, o na lokisa tsela ya bofebe mo lefatsheng ukuthi singafani nezilwane. hore re seke ra tshwana le diphoofolo. Isilwane asisheli isilwane. Phoofolo ha e shele ne. Well, noma sinama-instinct waso oku-attracta the other half, but hey kulikhuni esilwaneni sidlula size siye kwesinye. Le ha re na le ho tseba ka sona empa ho boima ho sona hobane se a feta se eo se seng. Nakwesinye siphinde senze kona lokho. Le ho se seng se phete se etse sona ho. Umuntu indoda Monna eo motho e leng monna yenzelwe mfazi munye, o etseditswe mofumadi a le mong. muhle noma mubi, O motle kapa o mobe munye. o mong. Haleluya. Amen. Akagani umuntu ngenxa ukuthi mubi. Ha nyale ka baka la hore motho a le mobe. Ububi abusebenzi, Bobe ha bo sebetse nemali ayisebenzi. le tjhelete ha e sebetse. Okwesibili uNkulunkulu
wayekade enzela thina madoda. sa bobedi modimo o ne a etsetsa rona bontate Hey, indoda ingahlali yodwa man. monna se ka dula le mong Ingaqali ihlale yodwa. a se ka qala a dula le mong Lo muntu akakwazi ukwakha umuzi yedwa lo. motho ena ha kgone ho aha motse Never, never. a ke a kgona Noma ngawakha ke umuzi, marikhaya ngeke lakhe. la ka aha motse empa le haya ke a le aha Dingo wesifazane. ho batle motho wa mofumahadi Okwesi-4, okwesi-3. sa boraro Hey, uNkulunkulu wenza umshado, modimo o entse lenyalo ufuna abantwana. hore o bane le bana Itheni amen. e reng amen Itheni amen ninenzele ngamunye. e reng amen lona le nang le ngwana le mong Nina ningafuna ukuzala nike nithi amen. le lona ba sa batleng ho tswala e reng amen Emshadweni uNkulunkulu ufuna abantwana. lenyalo modimo o batla bana Yilwa ke wena noNkulunkulu yilwa. lwana he wena le modimo Nokubonga uNkulunkulu ufuna abantwana. nokubonga modimo o batla bana Bengise DRC ke ne ke le kwana DRC elubumbashe. mo Lubumbashi Angizange ngilibone izwe elingalendlela. ha ke ka bona lefatshe le leng ka tsela e Umuntu wesifazane ona 24 years. motho wa sesadi ya nang le 24 years So unabantwana more than 5 or 6. o sana le bana ba fetang 5 kapa 6 Bona the minimum uma 12 vele bona he bunyane ha o thuwa ba tswetse 8 amaJuda uma ukhuluma ngabantu abakholwayo namhlanje majuda ha o bua ka batho ba dumelang ka jeno akakazali mangakafiki ku10 kuya phezulu ha so tswale ha so fihlu 10 o ya hodimo bazalela uNkulunkulu ba tswalla modimo manje ke umshado kaNkulunkulu jwale he lenyalo la modimo une principle o na le di-principle one man one wife monna le mong le mosadi a le mong as long as ukholwa ebandleni likaJesu ha o dumela phuthehong ya morena Jesu one man one wife monna le mong le mosadi a le mong phumlani kusukela namhlanje ho tlohela ka jeno noma ungabathanda abanye abade abahle la o ka ba wa rata ba bang ba batelle ba batle abasibakho ha se ba hao noma ungabathanda ubathanda abamhlophe qwa la o ka ba rata o ba rate ba basweu kwa abasibona bakho ha se ba hao owakho nang wa hao ke eo osidudla o sedudla uphiwe uNkulunkulu o fuwe ke modimo one man one wife one man one yebo one wife one yebo le yakho yasemsebenzini ifunani ye ya hao ya mosebetsing yona e batlang kunalento ke ekuthiwa yisifungo ho na le ntho eo thuwang ke ho ikana akashadi umuntu angakafungi ha nyale motho a so ikaneng uma sifunda incwadi kaLevi chapter 27 verse 2 ha re bala buka ya Levi 27 chapter 2 izwi kaNkulunkulu lethi when a man vows a vow to Yahweh swears an oath to bind his soul with a bond, he shall not break his word. He shall do according to that process out of his mouth. monna hang kakano he ha etse ka tsela e nngwe o tlo nkakano ka seo se tswang molomong wa hae Kuyafungwa kumuntu ozomthatha uhlale naye forever. ho ikana ho motho o tlo dulang le yena dilemo Verse 3 wakhona uthi also when a woman vows a vow to Yahweh to bind her soul by a pledge, being in her father's house in her youth, and her father hears her vow, and
her pledge with which she has bound herself or her soul. Her father says nothing to her, then all the vows shall stand. Every pledge with which she has bound her soul shall stand. Kayona tsela eo bahina bana solute. Namhlanje sizobona laba babili Kasheku re tlo bona ba babedi bazofunga abazokufungelwa ubaba wabo, ba tlo ikana ha ba tlo kanela ke ntate wa bona. abazofungelwa uma wabo. Ha tlo ikanela ke mme wa hae. Lento ayifungelayo uNkulunkulu ulalele. Ntho wa ikanang ka yona modimo o mametse. Lento abayifungelayo uNkulunkulu namhlanje uzoyibhala phansi. Ntho wa tlo ikanang ka yona kasheku modimo o tlo e ngola fatshe. uNkulunkulu akafanani nestate. Modimo ha tshwane le state. There is no divorce noNkulunkulu. Ha una divorce le modimo. Lokho kuzoboshwa la manje. Seo se tlo tlangwa mo hona jwale. Akekho noyi-one okufanele ukuthi akukhawule noma akubhidlize. Noyi-one. Ha una le a monya tlo khona hore a o lokolle. Ngamanye amazwi, Ka mantswe a mang, when you make a vow, ha o ikana, you are not coerced, you are not forced, it's voluntarily. ha o kgatellwe ne ke ka buwena. Ithani amen. Amen. Uma ke lokho zokhuluma noma kushoyo ungakwenzi, there are consequences. Seo so tlo se bua ha o sa se etse ho tlo bana le ditlamorao. Uma ufunda incwadi ya kaNumbers chapter 30 verse 2, Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 6, lithi zikaNkulunkulu lokhu nje okushoyo kuNkulunkulu wakufunga wangakwenza. Seo se tshong ho modimo dibuka tseo tsa sa di badile wa se ke wa etsa. Number 1, Sa pele, lithi zikaNkulunkulu uNkulunkulu uyaqala akwate. le re modimo wa qala wa kwata. God becomes angry. Modimo wa kwata ka wena. Abantu abaningi abaphule ivumelwano nezifungo zabo emshadweni uNkulunkulu bakwatele. Ba bangata bao ba entseng di-divorce lenyalong modimo ba kwatetse. Abanye baka divorce Ba bang ba so divorce baphila kabuhlungu lo mshadweni. ba phela bohloko lenyalong. La mshadweni akuna headship, Mona lenyalong ha ona o tshwarisana, akuna respect, ha ona hlompho, akuna submission. ha ona hore a ikatametse. Uma buka uNkulunkulu budala badivorcile labantu. Ha ene se modimo nkabe le kgale batho ba arohane. Uma ufunda lithi egcineni, Ha o bala mo le qetellong, God shall destroy their works. modimo tlo senya mesebetsi ya bona. Awuma ngale minye imizi ayikhuli, Ha o makale metsi e meng ha e hole, kunokuthi ikhule. ho na le hore e hole. Uyabhidlika kancane kancane, Wa fela hanyane hanyane, uyafa kancane kancane, wa shwa hanyane hanyane. ney'ngane zakhona ziyaphela kancane kancane. Le bana ba teng ba fela hanyane hanyane. Iproblem ayikho ebantwaneni, ayikho kwibhizinisi, ayikho wherever. Bothata ha buyo baneng, bothata ha buyo le businessing. Akuhlonishwa umshado. Ha o hlontshwe lenyalo. Manje Jwale sizongena kule nkonzo re tlo kena tshebeletsong e. njengoba bazofunga, Jwalo ka ha ba tlo ikana, sizocela ama-witnesses. re tlo kopa dipaki. Nina nizofakaza nje kuphela, Lona le tlo paka fela. nizofakaza ukuthi sasikhona. Le tlo paka hore re ne re le teng. Uma uyi-close relative uthi sivumelene kuyifamily yethu, akahambe naye, akahambe bayokwakha umuzi. Ha o le family e atametseng haholo, re utlwetsa fela hore ha tsamaye. Andukuba then sizokwenza le nkonzo, Pele o ba retse tshebeletso e, ngicela ukubuza, ushadiswe ngubani?
ke kopa ho botsa o nyetse o nyadisitswe ke mang? wangena kanjani emshadweni? O kene jwang lenyalong? awumtshontshanga le mntana abantu? Ha wa mutswa ngwana wa batho? le ndoda ohlezina awuyintshontshenga yini komunye unkosikazi? Monna o dutseng le yena ha wa mutswa ho mofumahadi o mong na? Zithini iy'nqumo ney'fungo zakho Di reng dikano tsa lona ngenxa yokuthi asinayo i-instrument namhlanje? ka baka la hore instrument ha eyo kajeno? Sizocela basihlabelelele kancane. Re tlo kopa ba re binele hanyane. Ngizobacela Phumlani noNokubonga Ke tlo kopa Phumlani le Nokubonga bazoza ngaphambili. ba tlo tla ka pele. Njengoba beza la ngaphambili, Jwalo ka ha ba tla ka pele, leli usuku very unique. ena ke letsatsi le kgethehileng. Angeke liphinde lube khona empilweni yabo. Le kebe la pheta la ba teng bophelong ba bona. Lokho abazokusho bazokwenza la, Se ba tlo se tjhong se tlo ba tlo se etsa mo, it's forever. ke ho ya ho ile. Ngizocela ke bahlabelele kancane. Ke tlo kopa ba bine he hanyane. Siyabonga. Re a leboha. Bazokwenza isifungo manje. Ba tlo etsa kano jwale. Yilona lo uzofunga komunye. Ke eo le eo o tlo etsa kano ho e mong. Ngizocela ama-witnesses Ke tlo kopa dipaki bazokuza. batle Hlabelela futhi. bina hape. Siyabonga. Re a leboha. Bengicela uma Ne ke kopa mme abe namazwi ukuthi a be le mantswe a hore uyavuma yini ukuthi uPhumlani namhlanje aganwe. wa dumela hore Phumlani a nyale. Amazwi nje 2 seconds. Mantswe for metsotswana e mmedi. Sicela ukunikeza wena ma. Re kopa o nela wena ma. Amen bathandekayo. Ngiyanibulisa nonke egameni elihle lenkosi yami nguJesu. Amen. Amen. Yebo bathandekayo ngiyamvumela ukuthi ashade. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kunabanye abantu abangazange bavunyelwe abazali. Hona le batho ba bang ba sa ke ba dumellwa ke batswadi. Kusekholweni phela Ke tumelong fela. la kwenzeka khona izinto ezinje. Mo etsahala dintho tse tshwanang le se. Sicela ukunikeza umama ngapha, mama wentombi, Re kopa o neletsa mme wa kgaitsedi. asho ukuthi uyavuma yini le ntombi ihambe iyogana icaba umuzi iyohlala khona forever. Wa dumela hore ngwana wa hae ayo aha motse ayo dula ho ya ho ile. Siyanibulisa bazalwane.
ngegama elihle likaJesu ndiyavuma ukuthi unokubonga makaye emzini. Haleluya. Amen. Sewuhambile ke unokubonga. Utsamayile he nokubonga. Uvunyelwa abakubo. Udumeletse ke bahabo. Ende bazomnikela indoda eyodwa naye. Batlomunela monna le monki eno. Nophumlani. Phumlani Bazomnikeza namhlanje yinye hayi amaningi. Batlomneletsa le mong hayi ba bangata. Forever. O ya wile. Ngicela ke sizothula nje thina sonke lapho nikhona. Ke kopa he re tlo thula rona kaofela mo re leng teng. Mkhwenyana ngizokhuluma nawe. Mkhonyana ke tlo bua le wena Phambi kwabo pastor, pela bo pastor, abafundisi, baruti, umndeni le family, nomndeni waka Makoti, le family ya Makoti, ibandla lonke. le phuthego kaofela. Phumlani, will you have this woman to be your wedded wife, to live together after God's ordinances of marriage? Will you love her, comfort her, honor her, and keep her in sicknesses and in health, and forsaking all others, keep yourself only for her as long as you live? Yes, I agree. Hallelujah. Amen. Nokubonga banjani. Will you have this man to be your wedded husband, to live together after God's ordinances of marriage? Will you love him, comfort him, honor and keep him in sickness and in health, and forsaking all others, keep yourself only for him as long as he lives? Yes, I do. I will. Hallelujah. Amen. Uma kuyiduku seliphakeme. Hayi lituku yona sephami. Hallelujah. Amen. Ngizocela ke sihlabelele kancane bese bazothatha ke izifungo zabo phambi kukaNkulunkulu. Ke tlo kopa re bine hanyane he ba nke dikano tsa bona pela Modimo. Hallelujah. Amen. Izofunga ke indoda namhlanje ezoba yindoda Utlo kana yeo etloba monna ibe monna wa Modimo. Uma ngabe umshado uyi-institution yakaNkulunkulu, Haeba lenyalo le emisitswe ke Modimo, ngabe amadoda onke ashadile ashadiswa uNkulunkulu, ikaba bontate kaofela ba nyadiswa ke Modimo, ngabe bayawuhlonipha namhlanje basukume, ikaba ba o hlompha kasheku ba yeme. Bengicela wonke amadoda ashadiswa uNkulunkulu ahlonipha umshado. Ke tlo kopa bontate ba ile ba nyadiswa ke Modimo bao ba hlomphang lenyalo. Uma uphumlani manje ayenza isifungo sakhe engene emshadweni, Ha Phumlani a etsa boikano ba haya kena lenyalong, sisukume thina madoda siuhloniphe lo mshado angena kuwo. re yene rona bontate re hlomphe lenyalo le wa kena ho lona.
ngicela sukuma amadoda ashadile ke kopa bontate ba nyetseng ba ye khulu ukuzithoba ka boikokobetso bo nawa bogolo amadoda kaNkulunkulu ngicela siwashayeleni izandla ba banna ba modimo a re ba otlele matsogo amadoda angazange enza inkinga emhlabeni banna ba ba sa ka ba etsa mathata lefatsheng siyabonga ngicela sibanikeze ithuba sisamile thina madoda ke kopa re ba fe nako rona re sa eme bontate uzofunga uphumlani o tlo ikana Phumlani Nkushwana Phumlani Colin Kushwana, take you Nokubonga Mbanjana to be my wedded wife in the Lord, giving this ring as a token of remembrance, establish a covenant of marriage with you. In the presence of my Savior, I promise to love you as Christ loved the church. I promise to maintain the divine order of spiritual headship and leadership in our family. I promise to be your provider and your protector for the remainder of your life. Amen. amen haleluya amen siyabonga uNkulunkulu akanibusise bafundisi bami ngicela ningahlala phansi re a leboa modimo a lehlonolo fatshe baruti baka le ka dula fatshe asizwe unokubonga athatha isifungo sakhe forever nokubonga ankakano ya haye hoya wile bakhona bomama abashada officially ngokomthetho batembo mme ba nyetseng ka molao abaphiwe uNkulunkulu umshado bao ba fuweng ke modimo lenyalo abasukume bahloniphe umshado kaNkulunkulu bamukele nangumntwana bazongena thatha isifungo sakhe egameni likaJesu bahlomphe ngwana kiyo atlonkakano ya hayi anishayela uJesu izandla nibapheke bahle njesu matsole bashebe babate kungathi bangaphinde babashadise futhi ikare ba ka phita ba banyadise hape asilaleleni ke a re mameleng he unokubonga afunga nokubonga etsa kano I, Nokubonga Mbanjana, take you, Phumlani Colin Kushwana, to be my wedded husband in the Lord. I establish a covenant of marriage with you in the presence of our Savior. I promise to love you by being a devoted wife. I promise to maintain the divine order of marriage by being a keeper of the home. I promise to be a godly helper for you for the remainder of your life. Amen. Hallelujah. amen ngokwezwi likaNkulunkulu ke ka lentswe la modimo he uthi uPaul encwadini yamaRoma chapter 7 verse 2 Paulo o re bukeng ya baroma 7 chapter 2 verse 2 for a married woman is bound by the law to her husband while he lives, but if her husband dies, she is released from the law of marriage. Okusho ukuthi kusukela namhlanje utsho o re o tloela ka jeno baboshiwe umthetho yi-covenant yomshado ebahlanganisile kusukela namhlanje ba tlangwe ho kopanywa ho tloela ka sheku le baze bafe babe bashwe unokubonga uzolinda ukuthi nokubonga o tlo emela hore uqushwayo aze alale qushwayo ha robetsi angakalali akenzi lutho asorubale hayetsi next uqushwayo uzolinda qushwana lena o tlo linda ize ilale lentokazi le abe arubale khaitsedi uma ingakalali ha sorubale ngeke ganwe akebe anyalwa ngizobacela ke ke tlo ba kopa he ngokukhulu ukuzithoba ka boikokobetso bo boholo uma ngabe kukhona abanako ha una le seo ba nang le sona emshadweni after i-covenant lenyalong ka morao covenant uma ufunda izwi kaNkulunkulu bekwenziwa ama-offerings
Ha o bala lentswe la Modimo ho nona le menehelo. Kunomnikelo ophuma kuwe awunikeza lo muntu ostrike a covenant with. Hona le monelo o neletsang eo o tle o kopantshwang le yena. Uma ngabe kukhona abakuphethe njengama rings or whatever. Ha o le teng se ba swereng jwalo ka di palamonwano, ngicela ukuthi bathathele ke lithuba kopa hore ba nke nako egameni lika Jesu. ka lebitso la Morena Jesu. Hlabelela kancane mntana. Bina he ngwaneso.
ke lebohile ke tlo kopa pastor azokhipha i-certificate a tlo ntsha certificate manje kusukela namhlanje ho tlohela hona jwale lokho onako okukaPhumlani Qushwana seo na le sona Phumlani Qushwana akusasikona kwakho noma ngabe uyakweleta hayisale sawo la ekaba mhlomo wa ukolota ngabe ukuthathile ngakashadi la ekaba unkile wasonyale noma ngabe i-airtime la ekaba mhlomo ke airtime sengiyale ntokazi le kia ausienwa laba babili bashade baba babedi ba nyetse in community of property kopanelong ya lenyalo izwe lefatshe aliwazi umshado ha le tsebe lenyalo yingako ke ka hoo bathi bashadile bahlukene ba re ba nyetse empa ba arohane bahlukene nasey'ntweni zabo zangakusasa ba arohane le dinthong tsa bona tsa hosane bafanele bahlukane mosini nasempedeni fune bahlukane ba tlamehile lebetheng ba arohane manje-ke ngizomcela-ke upastor ke tlo kopa pastor sisahlabelela aqothoze umuntu omdala a tle ka pele re sa bina ngemva kwakhe ngizocela abafundisi bensizwa nabafundisi bentombi size sisonke sizoshutha ka morao moo ke tlo kopa baruti ba abuti le baruti ba ausi re tlo shuta dinepe siyabonga re a leboha hlabelela mntanami bina he ngwanaka Hallelujah. Amen. Ake nithi amen. Ake liringameni. Ngicela ningamangali. Ke kopa skela makala ngohlelo welebandla nabo pastor ka tsamaiso yele bo pastor okwenza ukuthi welisingangeni noma welibanga blesswa hore mhlomo ba ske ba hlonolofatswa lenkonzo idlulile ngesikhathi se lockdown tshebeletso ile ya fihla ka nako ya di lockdown ngokukhulu ukuhlonipha ka hlompho e kgolo yingako bacelile ukuthi well ayidluleke egcineni idlule ngalendlela ke ka ho ba kupile ngore fite ka tsela e ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu wami ngiyamuleboha modimo wa ka uNkulunkulu akaligcine ibandla lakhe modimo a boloke phutheho ya hae uNkulunkulu akawugcinele umndeni omusha modimo a boloke family entsha uhlale ekholweni nasekumesabeni uNkulunkulu badule tumelong le o tshabeng modimo ngithatha leli thuba ke nka nako ngilinikeza umfundisi bekade anginikeze lona umfundisi uNkosi ke nnela morutwana mphile lona moruti Nkosi hlabelela mntana bina engwaneso Uma
Amen. Amen. Siyabonga bazalwane. Re a leboha baena. Sibonga ukufezeka komsebenzi kaNkulunkulu ngalolu hlobo. Re kopa ho feta ha mosebetsi wa Modimo ka tsela e. Sibonga ukuba uNkulunkulu angenelele ngalendlela nasebandleni lakhe. Ke re leboha Modimo ho kenelela ka tsela e mo phutheong ya hae. Kuliqiniso ke eliphelele bazalwane. Ke nnete e feletseng e baena ukuthi ke bashade ngokuphelele. Ba nyetse ho felletseng. Bashade ngesigovernment. Ba nyetse ka semmuso. Amen. Amen. Njengoba benikwa isitifiketi nje jwalo ka ba fuwe certificate. Awu. Now to a computeni kuthiwa Mrs. Qushwana. How ra computer kuthiwa Mrs. Qushwana. Married. Unyetse in community. Kopanelong of property. Ya dintho kaofela. Amen. Amen. Now uthi hayi mina angikwazi lokho kuthiwa Mr. How re na ke tsebe ntho uthiwa Mr. Qushwana. Married. Unyetse. Amen. Amen. Ayike siyabonga kakhulu ke bazalwane. Re a leboha he baina. Nabo bonke abakhona laba fowethu. Le ba leng teng bana ba bo rona. No dadewethu. Le bo kgaitsedi ba rona. Siyabonga bazalwane. Amen. Siyambonga nje. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ayisikhathi sami. Baina re a leboha nakwaka. Ayi ngidrive ngalendlela lengekho emthethweni. Ke drivile ka tsela sa leyo molaong. Nenhlanhla ke angitholanga ticket. Ka mahlathi ya ke afumana ticket. Nangithi ngibheka isikhathi sami bengibheka u1. Ha ke re ke sheba nakwaka ne ke shebile 1. Hayi ngiyasibona ayisisi siningi kakhulu esisele. Ke a bona sesingata esetseng. Re a leboha. Amen. Siyabonga bazalwane. Re a leboha baina. Ngiyathemba senelisekile sonke ngithi. Ke a tshepa hore re kgotsofetse kaofela. Noma ninganelisekanga phela nabo kufuneka baneliseke. La le sa kgotsofala ba tlamehile kgotsofala ke ba babedi. Nabo kufanele bajabule. Ke bona ba tlamehileng ho thaba. Singabo. Bo re tlileng ka bona. Ayike sifinyelele emaphethelweni enkonzo yethu. Re fihleletse phetheletsong ya tshebeletso ya rona. Kule session esikuyo le. Mo session e re leng yona. Ya sizocela ke umfundisi ubaba uRamabuwa. Ke tlo kopa moruti Ramabuwa asondele phambili atle ka pele asibongele lenkonzo kuNkulunkulu a re lebohele tshebeletso ya Modimo bese senza njengoba siceliwe bese re etsa jwalo ka ha re kutiwe. Hlabelela bina. Nkosi Jesu siyathandaza siyabonga Nkosi Modimo ya matla ohle, Modimo ya halalelang. Ntate re lebohile tumbo yohle ya ho wena. Re leboha mosebetsi ona re tshwarela ona. Le lenyalo le tswang ho wena. Modimo wa ka le hlonolofatse bana ba hao ki bana. A ko be le bona, a ko ba lwanele le motseng wa bona, le o duleng ga bona. Modimo wa ka nako tsohle ba sireletse o ba lwanela ra memoya yohle. Memoya e fokang sebakeng ka lebitso le nang le matla, lebitso la Jesu. Modimo wa matla ohle o ba godise ka nako tsohle, ba ratane ba hlomphane ho ya ka lentswe la hao. Modimo re lebohile mosebetsi ohle o hlonolofatsa Modimo wa rona. Re leboha le ngwana wa hao ho etsa mosebetsi ona ka lebitso le letle. Re re Modimo tumbo yohle a ye ho wena in Jesus name. Amen. Umshado kahle hle especially angeke sawuchaza uma singeke sabuyele emuva la umshado uqala khona, especially the so-called Christian marriage. The Christian marriage ku New Testament we don't have umshado ngaphandle komshado wasekhana.
and there is no principle used kulo mshado wasekhana except ukuthi ba decide uku-invite uJesu nabafundi bakhe. Then umshado okungathi siyakwazi ukukopa umshado kaIsaac. La uIsaac noma uyise uAbraham wathi kunceku yakhe ungathatheli umntanami umfazi la hamba umthathele kwabakithi, of which logo when we Christianize that sithi ke akusi right ukuthi umuntu okholwako nosindisiwe ophenduka wahlukana nesono ayushada umuntu ongahlukananga nesono noma aphume ayuthatha umfazi ezweni. But now uma sibuya futhi sibheka ukuthi umshado ka Isaac uhlukile emshadweni wa wonke umuntu, akukho umuntu ongashada umshado kaIsaac ngenxa yokuthi ke uIsaac kahle hle azange azifunele unkosikazi, meaning kwasebenza legama ku chapter 24 elithi getting. So ngamamazwi kuna getting and choosing. Choosing ungena ku Jacob because uJacob nguyena umuntu uwathola amantombazana amabili, enye yangamjabulisa enye yamjabulisa, that was Rachel. So lithi iBhayibheli azange amthande kuLeah, wathanda uRachel, waba prepared ukumsebenzela 7 years. So ngamamazwi uJacob chose his wife. But now when it comes to Isaac ngimbiza ngokuthi ke it's 100% God chosen wife for uLent Isaac, because uIsaac azange athathe initiative yokufuna umfazi. Bahamba bamfunela kwahamba ingilozi phambi kwesisebenzi sayifuna unkosikazi sabuya naye sazomnikeza. And then ngisakhumbula ukuthi ke watholakala sakasehlane la bekazindla khona azibuza ukuthi ingabe lo mfazi abangitholela yona umfazi onjani. And then ke uma buya ambona gibela ikamela lithi iBhayibheli avale ngeveil la sikophe khona iveil. And then ke waba suyasondela wamvula iveil. Uma qeda ukumvula iveil wambona ukuthi muhle, then wathokoza waduduzeka. And then umshado kwenzeka emva ke kwesikhathi ke umshado wenzeka kuphi ethendeni la ke lithi iBhayibheli wangena naye ethendeni lika nina wamduduza wase uyashada naye. So umshado waqala lapho. Then bese ukuthi ke the second one it's 90% thina abantu, meaning that we choose women that we want, we choose our wives thina madoda. Kanjani na uJacob uma afuna umfazi bayithunje bangishilo naseqaleni kule 2 uchoose oyi1 amthandako, bamphushela lo omdala ngoba mdala uyala akamthandi, uthanda lo amthandako. He chose umfazi amthandako. So asibeni seqinisweni singabantwana bakaNkuluNkulu ukuthi ke kahle hle eqinisweni lonke we all choose our partners bese sicela uNkuluNkulu to endorse it. uNkuluNkulu aconfirm ukuthi lo muntu lo engimkhethako nengimbona ukuthi uyangifanela ukahle nginama feelings naye ngingashada naye. Because ke kuzabana lento ke ukuthi ke ushade nomuntu othi lo muntu lo spiritual uyamthanda but physical awumthandi. uNkuluNkulu never akunikeze umfazi ozomthanda spiritual ungeke umthande physical. uNkuluNkulu unikeza umfazi ozomthanda ngokwenyama umthande futhi nangwamoya. Ngamamazwi uba whole umthanda ngokupheleleko. So umshado wobuKristu kwesisholonto ukuthi ke uyamthanda umuntu uma umthandile, then you go to God and say Lord nangu umuntu ngiyambona ngiyamthanda lo muntu, what do you say? And then uNkulunkulu ke lo uyena ke omele alethe ubufakazi emoyeni wakho ukuthi ngempela ukhethe kahle, but akusuNkulunkulu okukhethela. But lo mfazi yebo uzothi umfazi onikwe uNkulunkulu because uNkulunkulu uvumile ukuthi umthathe abe ngumkakho. Kodwa akusuke ukuthi lento le iorganize uNkulunkulu. No, lento le amehlo asebenzako bese uNkulunkulu oconfirmako ngomoya oyingcwele. That's how we get our wife. So ngithi ke ukuthatha umfazi kuka 2, it's either you get a woman that is 100% God, then when you choose a woman that is 90% yourself and 10% God. So ngamamazwi bonke abantu abashadile bashada njengo Jacob. Sonke nami ngishade njengo Jacob. I've chosen my wife. Ngimbonile ukuthi uright, ngabuza uNkulunkulu said yes, and then ke lokho ke kwenza ukuthi ngithi lo mfazi lo uconfirmwe na uNkulunkulu ukuthi ungumlingani wami. That's why ngiphila umshado omnandi ke. Akukho lokuthi siyaboniswa, akusiqiniswa. That's why abantu abaningi badivosiswe ukuthi bathi bayaboniswa uqamba amanga ngoba umthetho wesonto uthi siyaboniswa kanti lo uzibonele ngamehlo. And then from there uma sathi bonisiwe ngeke umphikise ukuthi ubonisiwe. But eqinisweni kuthola ukuthi ukuboniswa
ukuboniswa kudinga umuntu o 100% devoted to God, umuntu lo okhuluma axoxe noNkulunkulu, umuntu lo ozana noNkulunkulu ukudlula abanye abantu, kuphela komuntu uNkulunkulu angamthatha umfazi amnikeze yena. Njengoba sazi ukuthi naku Isaiah uNkulunkulu uyamtshela ukuthi ke Isaiah impilo yakho ayibe so, umfazi wakho ushonile ungenzi next. It's because beka connected kakhulu uNkulunkulu. So kusuka umuntu ongasi connected uNkulunkulu, ongakakhulu nasezintweni zikamoya, ongakakhulu nasempendulweni zomthandazo wakhe uNkulunkulu naye, athi lo muntu lo uboniswa uNkulunkulu. Why uNkulunkulu akubonisa kuphela neduma ushada, angakubonisa ezinye izinto? Why sichayisa kangaka empilweni? uNkulunkulu angasibonisa ukuthi uzochayisa, but uyokubonisa kuphela lelanga yokukhwetha umfazi. Seyikhona uNkulunkulu akubonisa ukuthi makubonisa umfazi, akakubonisanga zonke izinto. It does not work like that. So kafushane sina two umshado, it's either God go out 100% and get you a wife. Lo ongamazi akulandele noEngland, ungamazi nokumazi bafike bambeke bathi lo mfazi lo wakho lo bese ushada naye same time. Akukho umuntu ongashada umshado njalo except India laba sathatha umfazi ongamazi bamlethe ngoba kunemali kibo, bamlethe bathshada naye. But kumshado wamampela wonke umuntu uyazichuzela i life partner yakhe. Asivale lapho. Amen.